Terus kata ngimon ni, ngim ko apa ni tu pula di idon lagu jong seng la ya itu. Rementa nama bagi bagajik ni jong sokar ka long pala mawat di bayat terwaru ikang. Ingiwani kita menta. Ya ma. Sampai baru kau. Saya pernah lari ke port. Saya pernah ke port begini. Terus apa ni mertus? Amang mana amang? Pun. Amang pun ni mertus. No. Opera. Hah? Dari municipal? Ada wani kendung ni. Sini betul. Tahu tak yang wani sini? Ayah Muslim. Kena kita yang makan. Anu tidak? Kami apa yang dia hak mereka? Kalau nunung di bidang ini. Huh? Oh, you are not a castle. I mean, on what ground that you are asking these people not to carry on? You show me the hawker. No one. They are not the hawkers. They are just selling. What? What is it? Dengan kau atik halor kuno grim bagi be igini kipa terwasa apa kisuya ikan syang apa saya orang pak buat jual belum belum Bang Pak Priyo siap bukan MPD klaim syong, klaim occupy any space. Issue running. Kadang yang kecil thok kabasai, but even running. Kadang yang kecil thok. Kadang kasih. Ini kayak yuk. Kemudian diberi bayar ni msasho, you know. Bayar. MPD iya. Oh, iya gitu kita syong ni suko. Oh, ni suko. Ini kaya terwate. Hakati ni pajak keren halor di mobile vendors, ni pajak keren halor di seasonal vendors. Nganong ifide, I'm here to ask you, please stop. Nginum sha. Otherwise, we are going to Gherau Yaga Municipal Office. This is too much. We know that the discussion has not happened. MP, keep in touch you. There has to be a solid ground. Baki ni keep in touch ya. Apa kihat la ka jong beli petty business. Dan kita maya ka hak. Islam kaitan lagi. Gimana kaitan lagi? Dia kejak lajang. Hakapor bakiweng ni kata ngam ko apa particular no. Laidon kini layak kata kecingnya keren gege. Terima kasih kan ya kita ya terwaru. We cannot tolerate this. You convey the message to the government that we are here to not to allow it. You convey the message. Otherwise, there will be a problem. I'm telling you. This is too much. Minum sasho. Kalau ni, kakam dia anggaran. Siap di. Apa bila ignu ngingi smutu. Baik kan hapan smutu. Tekadi benar kejingi smutu lang. Nerementa shu kangat kadia kebadan kakam. Peji ki jingsni ki badan. Peji ki wiki jatri kepala infiltrate ang ni. Kepala yuk men trikam trijam. Lima aman pej. People are walking around the world Shillong vending drugs. And they cannot do anything.
Ipulit dia yang tu sila beri. Dia like back ki biar dia. Jadi nak showface ke orang bagi lawan orang bawan Pak Arden, orang bagi Kim Sha. Nama lang video nang ni gamnong, anum Sha. Ani kam dei ka kalinti ke balik. Em nak kipenuit ngarung anum ni. Pelit ni ka bulik kawan. Kendrai mentah. Kiai kita terwa beli. Kita hapan bat. Itu badi open ki pulit dia. Nama asal ban pe ya ka jik sale ben jigi bre biji. Ibarat kan? Ya nila ban penbet hadu kan niru pakadon keseng cukinong di madan. Maki daladi yalabi ki yalam. Enak kata ni kuat tu bentuk kelar. Kendrai mentah ka along palat ni hapan ni. Baru suka tunggu impok bentuk kelar ma bidan lagi jong ki ban mo ki nong elam ki baladon. Ada ngiwan mengi ki la beri la nong ngisim kebu. Dari this time ni ngim la asal. Ban supet. Hei, kalau kita pun compensate ya gitu kita pun. Kemudian daga pilih daga board juga, you are instructed by the government, so you convey the message to the government that see, Aden has come from the Voice of the People Party, so we are asked to leave this place. Kikam bean di bapenduk ia ke jela kimla bankang. Gani ke bamdon cipta ini ke bapenduk yu beduk busuk ki bankang. Em ya kata ni muan reban ya keren. Beros kata ngimuan ni, ngimpo apa ni tu kelar idon lagu jog seng la ya tentu. Rementa nama pengi baga jingle jog sokar ka along palat mawat di bayat terwaru kitang. Ngiwani kita menta. Mo wan mi klek lang baga ba mo ngimpo apa ni ya klek baga tu ka pemensua ka menobayo ya be ber kitu belaya kamnele. Jika jingwan jingi minta kalong ngi kini gi bayat terwa. Ya terwa be i matang ko kalong ba ngihap ya sutu kono bengile ru. Kanong rim kadai bendon. Kajing penwit hi kam dai bendon. Mau lada kajing penwit tinggi ni numi pensul. Kan penwit ya kayak kayeng. Sibu mantapan penken ria IP banon penyeng dek kali. Arung yang pediang. Namar kadai kajing penwit hi. Te lada PCR mentaru pi nakapa pi ya terwa pi bu no daka saula pi bu no daka mi ke kataru se. Ni numi menjur kanya kata. Ni numi menjur kata. Te menta apa ya be kumni. Te klem penwit nginum syak baka sorkar kan leh ni. Tapi saya ya baik tinggal ada keren juga officer mengait kin buram ya ke bagi telar ke sorkar ke ko abne juga ni sai pe. Ma. Haji sisa lagi bayar nanti kena bagi ngasang ki parlamentar. Tak ke? Tamangir ida nak komisi sgau. Tamangir lagi kilong kemi. Ini lagi kilong kemi. Para penduduk kosong ida ke cipta angin. Ada kaca yang kaca ini tak ada yang. Abang ba manu. Mama. Abai i ba manu na kajai kan diri ki basyak khanyat ben ngim di benhon bengil abiang ngil jong bengin speka jadi benya don tilang Dia kata-katanya ta mensim ini ben ini cipir kan ada dai benong ta kidai Long diri ke badan kasih. kata ka mensim ini bendon Jadi ya kecilnya ke sorkari Indonesia. Tak ngimi. namar balai baros kata Benar kasiang ditindak. hey baros kata ngiyo kinong ilam ki baparia yu pat ba ngimitangi ko apo pai ba unitli hikai pai ba pon tipe ka hokle jong pai ba on stand umdai benong bencu sha jalan bakala ngile gi ban pan Namar bayi di batu ke sorkar. biya de gat be menta terwa be te lada kulo te mo lada ka sorkar ka kwa ban mi jingkul mar ta ka sakhang ipi re la ka suthu ba kan hapan syong ban penbek ngin hapan ya kadon halo kanu gonong rim kadai ka kamram tu ka sorkar ban pensong nong rim kan la ka juta ka jing le ka juki ka penwit ne me kaya la ka jing le juki ka pentut ne me no ma banong ba ka sorkar kan chu pentrikam ya kanu ka hukum klem de pensong nong rim te kata kadai ka bangingi ko awan sungguh sudah kasih dan Tiba keren serang mati mangga kan. yang mau ta ma Mangga bangga pun. hey tunggu ta Lai sibun bangga. hai ta
Ini pun sengan di hari ke Jakal Jong balik ya ke bawah. Balik apa sini udah ngingin kuah. Ya balik ya ke benda ini nom biasa. Ngiru yang ada tahu bah, yang ada bisar bah, tak ada. Pening dong buat juyam lah, orang babri boleh niam. Ngatip kan bang ini kun, dia penyam, dia penyukun. Diam bah, diam. Mendera ba diam ba diam re. Okey. Jadi kan penerangnya yang macam mana dia? Yang mana? Saya pernah ke Port